election jorom dai ji dai da thabuk pangau ko khul kana hai do ni ko thabuk ko pagi ming du dai da mi ma'am youth ma'am jing je ngawal la ga fa do ni ne hau si su ma'am di ko ri ba yung ma'am je phadal la ga tham do ni ne limited suspension da lai re 2023 gi me gi tang hum da gi khoi ji sabam thakbam khang da na miam jing ji hau ji kok ta khut khoi gi kok ta khut hap kai wa vai do adu gi thak da lai ni ne ba me tai chin nong mayam ma nga si relief camp da lai ni ne ba ko si marak si dai da moi ni election da ngaw ga lai ba sa ma si manipur gi puari gi yamna ikai ni ngai ba thak am sum lai ni an khale ba aduna akhoi manipur gi lai bi ba miam na ko masigi leiba narrative miam je thugai bam change ba vote me ara toruk pa ta sing ja akoi masa khangbam change ba adu ra gadi soidram ki akoi da awan ba je soi por ka ne hai ta ra aduna soire ji kara wai de sura ke da political party miam jing ju ka yam phat ta ge da ne ko party ki ticket pi bi ho ne sen pai ba mi du dai da party ticket pi doi ni ko sen lo da na masi ai na party maming pandam ni na kanam sauro in khale taunari ba train du ni ko ai je se adagi di mi me am jing su ka ya ge da mana bole to du sel le ra sa la ne na swai de gi ho we ba sing ni de tip me am jing je koi thugai bam change ho intellectual me am jing academician me am jing activist me am jing je mi am na mukut pa ri ching thok pi ho ba noi tholo noi bole po na adugumba academics me am academician me am jing intellectual me am jing activist me am jing du na vote to le phandra bu ni na Tekadang thola vote lepa di vote menteri na wam ngang adi minister dum na wam ngang adi MLA dum wam ngang pada viral oiler ne ba kendra khalai ko English ngang bada century yai kai na ngawai yai na haina gi bido adu bi viral oiler ga koi nungai de no ga lei de saruk pudi lai shoi ba me am jing do activist me am jing do academician me am jing do me am na ching tho vote lepa laga moi bu Luchin bo hel bagi tangai fa da bodu ki train amu mathau tai hai tare aduna akhoi na manipur gi puari gi tangka kama da hai tare ceasefire je thokraba matung da ceasefire gi akhoi gi june uprising je thokraba matung da akhoi wakhal ma na ba kangbu ma punjal la kan da akhoi na matam du dai da manipur forward youth front mafip na ma seme 2001 da seme khoi je mafip na seme matung da akhoi na matam du dai da myam da law thwe ba Hojik Manipur gi lura pa tangkak si dai da 2022 da election paktor ko matam da ne miam chakcha haja ne mi ganu election da sel lo bi ganu sigi train ma khoi da miam da jaga da chalaga khoi mafam da chalaga khoi matam du da ai samang matam du secretary oi je ai khoi na madu gi mobilization do tar ko matam da ne ai na leijari ba ai gi khul no da khul je sidai da khoi gi election gi chakcha na ne na ngai je pidik thung ag lei ba khang je miam hora thugai gi 2001 gi june uprising gi matung da lak ba miam gi sentiment je miam gi emotion je kamai lak gi da adumai na thugai gi ngai thung bu do khang achau bu do chakcha na ba gi sinba election gi chakcha na ba gi sinba du gu ngai khang do thugai gi ba miam na hora thugai gi ni ko masi gi trend je akoi masi manipur miam na kaung do zu pe hai ta de akhoi thugai je hai banate ko ngasi madugumba violence to bagi tangkak to manipur gi lai gai ba na me amon tholo ba matam sida akhoi madugi violence to gi room leite ba adu raga so akhoi manipur gi myam na akhoi sigumba political akhoi gi ke no ma history ma lai gre sida akhoi myam khangi na bam change hai tare aduna akhoi election ji handaki pangtok ko do election ji dai da akhoi yamna pungning tandu lai ta na khoi je pachaning ta na wakal khanbam changi india gi democracy ji ai nga sai jo hai jagi badu ni democracy ji dai da khoi na define tar ko matam da ani thong na khai do re ba han badana bourgeois democracy ko ani su badana proletarian democracy bourgeois democracy je akhoi nga si india do ri je khoi na bourgeois democracy na define to we senjau pai ba no vote ka ba senjau pai ba na kuding mak ngam ba sel na khuding mak compromise to ba madugi thak ta leba democracy je khudamoi na ai khoi corruption ji
Manipur gi train se da kaya muk jam no wang ge se mayam loi khangbiram ne ba senjau pai ba gi macha du na afaba phamthon do leiraga mana adugi position du da leine ba rickshaw thau gi macha du na rickshaw thau gi train amda dum legi ne ba lomi gi macha du na lomi dum oini senjau pai ba gi macha du na apam ba post leiraga phamnai bo oi gani hai ba gi train ama lai je masi akoina bourgeois democracy ko weba aduna handak mamangi MP election mamang adai degi Manipur da another organization ama form tora kanda Manipur Youth League na mayol na ma form tora kanda mayol duna mobilization ma amam chat khre handak ki su Manipur University da madugi campaign ho gre hai tare masigi campaign ja Manipur miyamna yamna pungning changna taba amade koi mapung phana sogat pa madu yam tangai phadabne na khalleba aduna aina ngasigi leiriba tangkak sidaida Manipur gi miyam da appeal to joining base Manipur da honba pork shahar gadi maya paibi ga youth club ko se asugamatik active hoibam changeba yes youth club sing na natraga akoi gi youth club sing na sel yamna pirakada baduna chief guest oyani haibigi mentality do akoi tokthoga afaba wakhalol pigidaba mi sing akoi punmina bam changeba aduna lekai da election gi chakcha haijana ba tawbuza masi ton biba sanai nei ba ton biba sen akoi gi lowbuza ton biba adui mahutane leiriba lekai du gi maira paibi leiriba lekai du gi youth club leiriba lekai du gi khulpu basing mayam pulakandana lekai du dai da bol lepi bami jing do loiko biyo bol lepi bami sing do loiko biyo madudai da debate to biyo Maduda matik china khanba mi do akoi mute oina thagat cheba masa somna gi MLA khatang ju to bino ba member ju to biyo pradhan ju to biyo jila parishad to biyo MLA ju to gura uni MP ju to gura uni ba lekai khuding mak tane hagi sen yamna leiba mi du na lekai da saksa haijana ba to re ga mai mi ge ju dai da hu kam jalam kan da mado achum wail por oi ba nakalani maki wa tar kan da achum wail por kadam ne ba amakaki wa taragadi man habdu loi chumneba ani maki wa taragadi achumbudo madudaida mukthor kaneba aduna Manipur da awan bam porokse yaragadi handaki tangkak sidaida mera pabi mayam ahingji tumdadna wagrabneba ko aduna Manipur gi ngasi leriba tangkak sidaida Manipur da awan bam porokse yaragadi leibiriba lekai gi mera pabi sing leibiriba lekai gi youth club sing leibiriba lekai gi khulpu sing mayam ahum je pul kandana ai gi lekai da sanai unai ba sel yen ba loina thingbi ba meeting to bu thingbi ba adugi mohta candidate sing du de paisa lawgi mohta mayam lupa yankai sama khaina ra gane debate sindiyo meeting sindiyo candidate loina ma ko biu madudai da debate to biu aduga afoba mi to madudai da miyam da achum wayel ma pibiyo ba aduga thengna ba election du daida yamna quality leiba qualified oiba Manipur gi afoba tunglam chat ama same go ba Manipur gi leiba issue ma am jing je thengna ba ngom go ba du ma mi sing je madu daida tholakani madugi mohta ai gi lekai da shiguma ma am jing je to holaba Manipur on bo poroiba aduna Manipur da laira ba yam leiri aduna on bo porpa ngam gi roi hai ba je masi senjau pai ba ma am jing na moina sen hurali do Madu maral kupsan bayana na ba moy mayam na huran Manipur da koi election mayam pangthokre pangthok ki ba election singsida koi gi praja singda do mak matam dugi koi gi free and fair election uhenna ba free and fair election uhensi koi gi sel thum yam changhan gumsi candidate oigadori ba singsa gi koi gi sel pesha logumsi habagi koi awareness mayam ampi koi gi matam gi oina adubu pangthok ki ba election singsida free and fair oikibra habasidi adum ozana so hen experience lebiram apni oza so ex candidate amoina koi gi Manipur gi assembly election da koi saruk yaraba ex candidate amaka oiribani aduna hawziki lakadori ba 2027 gi elections dadi koi free and fair oiba ngamgadori bra aduga masi gi laktrakan da koi Manipur gi hawzik leriba hawzik fawda leraiba Manipur gi politics da habetare free and fair gi mafam se leibra leitabra kamai thamini yoza han bayona koi gi election ji political analysis me amama kamaina India gi election ji kamaina harke da political circus po haire yamna
mong maril ta daba adugumba keno mo oirakpa aduna hadak recently akoi gi India gi le election gi train ji yenga kanda Arundhati roina magi lairik ama phom gi thorum da nakanda haidorokpada akoi gi journalist sing na hangbada magi paukhum se kamai hage da hanadi election sina marom kanda India ji democracy ni haiba bokta yarami bine adu hojikti democracy je lairibra haidana handaki live election gi train ji dei degi di India is a democratic country ni hari se masi madu haiba bok yaribra haiba gi ma chingnaba leire na dumaina magi comment am pi ko election India gi election gi train ji dai da election commission masamang na su magi akaknaba amount ama piraga magi akaknaba rule am gi makhada election je tawe sigi election ji dai da yu phaba sen phaba masi adum election kuding gi tawe ba adum hojikti tam na election da sigumba mibu aranba pambaina lamjing ba je masi legalize tor ko mong am do ina ba lakhalak ba haitare se akoi gi keno da political term the election gi freebies kind haiba short oi ba ngaktang gi oi ba akoi gi pambai me am season raga miam ji let mamai later pu ba ya na bo hono ba adugum do freebies ko we ba aduna freebies saves it legalize tor ko mongam da kamai la age da recent bihar gi election da nupi me am jingi account da lupa lising tara ga changal la kanda election haye ni har ka do dai dai election se naksal la ka do dai lupa lising tara caps akoi gi bank account da transfer tokshin na madugum ba yamna akoi gi kenoma gi thak ta la khrai tare aduda assam ji handik 2026 ta election to ne na hai ba jaga ji da su ikoi koi duna moi gi chief minister na lupa lising nipan chang bagi account ma akoi gi bank account da chang bagi magi kenoma lau thokre ba aduna election ji India gi leriba election gi magi system ji hana circus ni haram badagi hojikti legalize oi ba magi circus ki keno ma chak chi do gi phibo hum da leire ba sejina India si democracy ni hai bagi magi adugum bagi wafum du bokta yar oi do bagi India je democratic country ni hai ba da madugi min torok to bagi thak am da la e hai tare aduna masidai da magi even court se masi sigi previous define to na mo na ba matam de struggle to ri ba masi court na bok to kamai na masi deal to jige je struggle to ri khangdri hai tare pura akoi gi ke no mo da lei ri confusion stage some da lei ri hai tare aduna yamna nonging ba thodok me amam lei khudam oina lamlai kendra gi da handak pradhan gi election to ne na matam khra to pai matam do adu dai de gram sabha magi पंचायत की कसाई प्रधान जे खुल्लमदा मोय ani lepa खुल्लमदा प्रधान ani lepa adudai da somna kangi प्रधान lepi amadugi mayum da sang kanda khunjau gi yu oina toram ba adudai da as kana ponde asomda andro gi yu le hoina asom chat le mi je ko sigi thak da akhoi ji election gi magi kainoma kanglo lamudula agadi manipur gi magi yaifaba tunglam chat amadi madugi marai bakti yamna ningba kainingai oirakada hai tare aduna manipur da handak pangthok kadori election se kayamuk yamna maru oige habigi magi achauba akoi gi keno wahang amu oeba aduna manipur gi leiriba puari mai khoi ja sigi takak sidai da khoi ja tangai phaduna khamin na ya da hai tare ahan bada Manipur ji ning kha tam na leijaram ba Manipur du sok ni sem chama pa ni phu ma pan da akoi ji India gi manung da chala ka da akoi ji party state na thambi re ba sigi marak si dai de statehood from dribo ki 1972 bo ki manung ji dai da Manipur da chathabi gi ba lalong me am jing ja automatic angak pung ak ta ne ba sigi manung ji dai da ni akoi gi na MLR and LRX in 1960 the same makan ji dai da Manipur Land Revenue and Land Reform Act si 1960 ki September da semam me sigi semam e basina Manipur ji mapum oi ba Manipur du thugai na bagi step ama du da dum yawra me Manipur thugai na bo hono badi lamjan be hizam mira bot na leiringai akoi ni India da pundringai da 1948 gi thugai na bo hona me hai tare
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1960ꯗ Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960ꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ 7 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ 2022ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ 7 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯐꯧꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯩ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯗꯤ 1970ꯒ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1971ꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 1976ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 42nd ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 42nd ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ 42nd ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯊꯤꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ 15ꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯦꯟꯀꯠꯄꯁꯦ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 84 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ 2001ꯗ 2001ꯗ 84 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 42nd ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯗꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯆꯍꯤ 15ꯁꯦ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 84 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ 2001ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯟꯒꯦꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯗꯔ 25 years ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯉꯦ मधु कर्म कांदा तागेदा 2026 ता ताएबा another 25 years से 2026 ता ताएबा मधु दसो मु कमाई पनगेदा 2031 की सेंसस ते शिवो योरक त्रिबो लेरिबे स्टेट मैम जिंजे फैमिली प्लानिंग तो बियु अदुगा मैम जे पार्लियामेंट्री सीट हंदरकनी एमएलए की सीट हंदरकनी हाइबगी अकीब फवीगनो जे मसागी 84 एमएमएन जिदैदे यावेबको अदो होजिक्ति 2026 की सेंसस सिगी मतुंगिना डिलिमिटेशन तौरकदा तौरोइद्रा हाइबजिगी अकीबम लेरेबा मसी तौरको मतमदा यामना मपुंग फाना फैमिली प्लानिंग तौरिबा इंडिया की स्टेट मैम जिंगसे मसी लोइनमक सिट हंदरक याबगी कैलकुलेशन जे हजिक लोइन पिनरेबा केरला हंदरक तौरी कर्नाटका हंदरक तौरी फैमिली प्लानिंग तौबगे से इवन मणिपुर दा मपुंग फाना फैमिली प्लानिंग तौजरिबा मैते हाइबा फुरुप से माना फंगजरिबा अनरिजर्व ओइबा सीट्सिंग से मसी मांगकरा हाइबगे केबम लाएबा अदुना मणिपुर दसु मसुगी खुदोंग चाबा लौरकांद चिंगी लमदा नसाइगी सीट हेंगत कदबने हाइबगी डिमांड बो लागांदा अखोइजे यामना अकीबा फिबममदा लेरकपा तांकक अमा हाइतारे अतोपा तांकक अमना मणिपुर सी काइगद्रा काइग्रोइद्रा हाइबगी 2023 की मेगी तांग अहुमदगी लाखेबा लांजिदैदा मणिपुर की लुचिंगबा मैम जिंगसे कनाना कनानो से कोई लोइना मे सेंगना खंगकबा मिनिस्टर ओरंबा मैम जिंग मैतेगी लूरबा तानफमदुदैदा लोटलगा लेगेबा एमएलए ओरंबा मैम जिंगना नुपा थोक्तबा सिगुंबा हाइदी मी ओरक्तबा हाइतारेने एमएलए मैम जिंगसिना मागी मफुरुक कन्ननबगी लोमन थोकबा थोंगांग जिंगसे लौरक्तबा सिगुंबा मणिपुर की यामना क्रुशियल ओइबा तांककमदा पांथोकदोरिबा इलेक्शन जे असुगे मतिक मणिपुर की ओइनदी यामना अरुबा फुरुप से मुटकद्रा मुलोइद्रा मणिपुर की ngमखै से काइगद्रा काइरोइगद्रा लेरिबे इंडिजिनस मैम जिंगजिगी पॉलिटिकल राइट्स है मांगिद्रा तोंगान तोंगान बे इशू मैम अमा लेरगा पांथोकदोरिबा इलेक्शन अमा अखोइगी मांगदा तारगा लेबनिना सिगुंबा तांकक्सेदैदा अखोइना अखोइगी मरु ओइगबा अखोइगी पॉलिटिकल राइट्स है चाही मंगागी मनुंगदा अमुक्तंग फंगबा पॉलिटिकल राइट्स है सेंदा नत्रगा अखोइगी नत्तबा पांबे एम सिजिनरकांदा सक्सा हाइजानरगा सानेयु नैरगा मदुदैदा चखिबा तारगदी अखोइगी मणिपुर की ओइगदोबो फिबम जे असुगे मतिक अकीबा ओइबा तांककम ओइ अदुइदुना मणिपुर की म्याम सिंगसे अमुक्तंग यामना पुनिंग वाखल लैताना हंदकी लाकदोरिबा फिबम जिदैददी अखोइ सिगुंबा फिबम जिदैदा पांथोइदबनी से आइना साइजे गिबदो लीगलाइज होइग्रेबा बिहार द लुपा लिसिंग 30 कापसलेबा असम द लिसिंग 9 कापकने हाबिगी स्कीम लेग्रेबको एनी स्कीम लाक्ससनो मणिपुर दा एनी
lupa lak su capture no akogi bank accounting da man di kap ko do kambu mun di bank accounting jidai da scheme moina kap ka do gi fibo mam da lei de ba lak kap ke kap sunu crore kap ke kap sunu handakti manipur kangada ba adugumba mute sing sa thagat patang ai phade ba phum jai ahan boina thamsini okay oza yam phazan thambi khre khogi mamang thak ta ge khogi free and fair gi election se pangthokpa khoi 100% ngamam da taraga so ta gi lakadre ba 2027 gi elections da ji praja sing se khogi buff tabira kanda manipur gi manipur bu kangada ba manipur gi integrity da khogi priority pera ka da thabak torakada ba dogumba loching ba ma khak khan ba gi tangai phada ba le ba wafam duni emza khogi 2027 gi elections di mayam na panari karigumba khara changes lakadra praja sing da su kitang awon ba ma lakadra habidi lady ba hujiki current situations da hujiki pariba government paibirami ba khogi hujik MLA oina lady ba sing sina makoina tawri ba thabak makoina kari manipur gi damakta kari tawri manipur gi damakta kari hotnari habese koi praja sing da khangabani na khogi 27 gi elections di anouba awon ba makhak purakadra changes tamakak lakadra habese gi mayam ne di panari dubu masisu praja gi khutta legedori bani habidi praja sing sina makogi right se jahi manga gi hoina khogi tholakadori ba leader do sida gadori bani adubu hojik laibase conflicts na maram orakanda khogi manipur gi praja sing de yamana khogi below poverty line da leiba khogi laira bana kuling ba lamdam ni hainari bani adubu conflicts si amu thoksala bani na khoi conflicts si da thokram matung da khogi lantung lena bok mang ki ba betar maduna makoina mateng lor ba oza gi ta jena su sa habi ru ba khoi meitei gi di mateng lor tar gi madu koina kari gumba mas laman sing da tar gi habi gi wakhalon nam khak chen bani na adumaina hausi se ayamana sum haidara ko matam da 27 gi election gi khogi campaign loina bak ayamba na political party achoba sing di campaign se loi de habi gi pot ba wa hainare adu tar gi praja sing sta awon ba ma por kadori bese kamaina no habi sini kamai thamini oza khogi maitai mayam na ngasi lanjenara kanda fabricated housing sidai the relief camp sing sidai the lady ngai sidai the moina election gini haidana saksa haijana riba adagi di jaga da oksa hatna sansa hatna tawrido madu yam ikai ngai ne dai de adu hana dum thamsage awon bom pork sa harga di ngasi manipur da leiriba wahan thok myam bulana lamjingi ba narrative myam jingsa masi akoi thugai ba adu ani subuduna manipur gi leiriba political issue myam jingsa myam da make sing khangan ba sa yam mathau tai na khali hojik si ngasai gi awon ba si pam da ba kangbu khrlei ko hojik kariba natraga hana karam ba myam jing sigi magi moina hanadagi all political train na mai tare adugi dudai da dum hainizarak pa kambu gi di moi di olaning deba aduna moina jaga jing sidai da miyam gi lekai di kari santoke da akoi lekai se laira ba yam lei aduna awon bu proper ngamoi sen da ngauri ne sine ba moina hari se ko sen ye li di kana no sen jau pai ba moina na to yes sen ye li se sen jau pai ba moina na to ye li si de aduga marana laira bu dudai da thangjan ba miyam jina laira riziki kai da wi no lenga tu phata ba gi miyam je laira rei na tro matam chana har fangan gi ba ngasi bo ki history ji dai da matam chana har fangan gi ba lomi ji gi da ta yai fa na ba pi gi ba leira bra ba agriculture department ji dai da phodi gi thada rei ba senpham phodi fangan gi ba adigi ningtham marumrang fangan gi ba mas ama ba yaw bu na te ba adu ba miyam jing du na ngasi miyam je laira ta la tala lei ne ba manipur gi karam be institution da se khudam na health sector da kari figum da lege rims ta anaba pukhat pa kina lere jenims ta anaba pukhat pa kina lere aduna private sector da lere ba health sector gi ke no hospital ma amje pushan budadi low sangam yo laga layeng lere amma to mayam jing du na mayam je laira la ine ba aduga aroi da na laira ba jing du dai da maran thangjil laga manipur on ba ngamdri se laira ba mayam lei bisina on ngamdri ne ai sen du na moi mayam da pulap laira ba mayam gi sen mayam du moi na pulap huran ba mayam ju laira han ba adu du ga laira ba da on je laga maran season ba sigi narrative se koi thugai bam change ba du na laira ba mayam ja punbam change ba yes laira ba mayam punbam change ba adu gi narrative ma la akan da ne akoi manipur da awon bu do la kan ne se hanagi ariba train aina all political train na mai je gi bi do election maya yor ko matam da koila pangta thar kan ne athaina koila gi kenom leitringai da leirak kuring nung tha bje election maya da masi tor me bje koila thagal kani adu da gi all political train je dai kari mung lege da
election jorom dai ji dai da thabuk pangau ko khul kane hai ga hai do do ni ko thabuk ko pagem ning do dai da mi ma'am youth ma'am jing je ngawal la ga fa do ni ne hausi su myam di kauri ba yung ma'am je phadal la ga tham do ni ne unlimited suspension da lai re 2023 gi me gi tang hum de ge khoi ji sabam thakbam khang da na miam jing ji hau ji kok ta khut khoi gi kok ta khut hap kai wa vai do adu gi thak da lai ni ne ba me tai chin nong ma'am ma nga si relief camp da lai ni ne ba ko si marak si dai da moi ni election da ngaw ga lai ba sa ma si manipur gi puari ge yamna ikai ni ngai ba thak am sum lai ni an khale ba aduna akhoi manipur gi lai bi ba miam na ko masigi leiba narrative miam jing thugai bam change ba vote me ara toruk pa ta sing ja akoi masa khangbam change ba adu ragadi soidram ki akoi da awon ba je soim por kana hai tare aduna soire ji karawai digi surake da political party miam jing ju kaya am yam phat ge da ne ko party ki ticket pi bri horne sen pai ba mi du dai da party ticket pi doi ni ko sen lo dana masi ai na party maming pandam ni na kanam sauroin khale taunari ba train du ni ko ai je se adagi di mi ma'am jing su kaya ge da mana bole to du sel le ra sa la ne na soi de gi ho we ba second negative ma'am jing je koi thugai bam change ho intellectual ma'am jing academician ma'am jing activist ma'am jing je miam na mukut pa re chin thok pi ho ba noi tholo noi bole po na adugumba academician ma'am jing intellectual ma'am jing activist ma'am jing du na vote to le phandra bni na Thekadaram thola vote lepa di vote mantri na wam ngang adi minister dum na wam ngang adi MLA dum wam ngang pada viral oiler ne ba kendra khalai ko English ngang bada century yai ga na ngawa yai na haina gi bido adu gi viral oir ga koi nungai de no ga lei de sharuk pudi lai soiba me am jing do activist me am jing do academician me am jing do miam na ching tho vote lepa laga moibu Luchin bo hel bagi tangai fa da bodi train amu mathau tai hai tare aduna akhoina manipur gi puari gi tangka kama da hai tare ceasefire je thokraba matung da ceasefire gi akhoi gi jun uprising je thokraba matung da akhoi wakhal mana ba kangbu ma punjal la kan da akhoina matam du dai da manipur forward youth front mafip na ma seme 2001 da seme khoi je mafip na sema matung da akhoina matam du dai da myam da lauk thwe ba Hojik Manipur gi lura patang kaksidai da 2022 da election paktor ko matam da ne miam chakcha haja ne mi ganu election da sel lobi ganu sigi train ma khoi da miam da jaga da chalaga khoi mafam da chalaga khoi matam du da ai samang matam du secretary oi je ai khoi na madu gi mobilization do tar ko matam da ne ai na leijari ba ai gi khul no da khul je sidai da khoi gi election gi chakcha na ne na ngai je pidik thung ag leiba khang je miam hora thugai gi 2001 gi june uprising gi matung da lakhe ba miam gi sentiment je miam gi emotion je kamai lakhe ge da adumai na thugai gi ngai thung bu do khang achau bu do chakcha na ba gi sinba election gi chakcha na ba gi sinba adu gu ngai khang do thugai gi ba miam na hora thugai gi ni ko masigi trend je akoi masi manipur miam na kaw do zu pe hai tare akhoi thugai je hai bana te ko ngasi madugumba violence to bagi tangkak to manipur gi lai gai ba na me am tholo ba matam sida akhoi madugi violence gi room leite ba adu raga so akhoi manipur gi myam na akhoi sigumba political akhoi gi ke no ma history ma lai gre sida akhoi myam khangi na bam changi hai tare aduna akhoi election ji handaki pangthok ko do election ji dai da akhoi yamna pungning tandu laita na khoi je pachaning ta na wakal khanbam changi india gi democracy ji ai ngasai jo haije gi buduni democracy ji dai da khoi na define tar ko matam da ani thong na khai do re ba ha badana bourgeois democracy ko ani su badana proletarian democracy bourgeois democracy je akhoi ngasi india do ri je khoi na bourgeois democracy na define to we senjao pai ba no vote ka ba senjao pai ba na kuding mak ngam ba sel na khudima compromise to ba madugi thak ta leba democracy je khudamoi na aikhoi corruption ji
Manipur gi train se dai da kaya muk jam no wang ge se mayam loi khangbiram ne ba senjau pai ba gi macha du na afaba phamthon do leiraga mana adugi position du da lei ne ba rickshaw thau ba gi macha du na rickshaw thau ba gi train am da dum lei ne ba lomi gi macha du na lomi dum oi ni senjau pai ba gi macha du na apam ba post leiraga phamnai bo oi gi ni hai ba gi train am lai je masi akoina bourgeois democracy ko weba aduna handak mamangi MP election mamang adai degi Manipur da another organization ama form tora kanda Manipur Youth League na mayol na ma form tora kanda mayol duna mobilization ma amum chat khre handak ki su Manipur University da madugi campaign ho gre ai tare masigi campaign je Manipur miyamna yamna pungning changna taba amade koi mapung phana sogat pa madu yam tangai phadabne na khalleba aduna aina ngasigi leiriba tangkak sidaida Manipur gi miyam da appeal to joining base Manipur da honba pork shahar gadi maya paibi ga youth club ko se asukamatik active hoibam changeba yes youth club sing na natraga akoi gi youth club sing na sel yamna pirakada baduna chief guest oyani haibigi mentality do akoi tokthoga afaba wakhalol pi gida ba meeting akoi punmina bam changeba aduna lekai da election gi chaksa haijana ba tawbuza masi ton biba sanai nei ba ton biba sen akoi gi lowbuza ton biba adui mahutane leiriba lekai du gi maira paibi leiriba lekai du gi youth club leiriba lekai du gi khulpu basing mayam pulakandana lekai du da bol epi beming do loiko biyo bol epi beming do loiko biyo madudai da debate to biyo maduda matik chaina khanba mi do akoi mute oina thagat cheba masa somna gi MLA khatang ju to bino ba member ju to biyo pradhan ju to biyo jila parishad to biyo MLA ju to gura uni MP ju to gura uni ba lekai khuding mak tane haidi sen yamna leiba mi du na lekai da saksa haijana ba to re ga mai mi ge ju dai da hu kam jalam kan da mado achum wail por oi ba nakalani maki wa tar kan da achum wail por kadam ne ba ama khaki wa taragadi man habdu loi chum ne ba ani maki wa taragadi achum bodo madu dai da mukthor kane ba aduna Manipur da awon bam porok se yaragadi handaki tangkak se dai da mera pa bi mayam ahing ji tum da dna wa agra ne ba ko aduna Manipur gi ngasi le riba tangkak se dai da Manipur da awon bam porok se yaragadi leibi riba lekai gi mera pa bi sing leibi riba lekai gi youth club sing leibi riba lekai gi khulpu sing mayam ahum je pul kandana ai gi lekai da sanai unai ba sel yen ba loina thingbi ba meeting to bu thingbi ba adugi mohta candidate sing du de paisa lawgi mohta mayam lupa yankai sama khaina ra gane debate sindiu meeting sindiu candidate loina ma ko biu madudai da debate to biu aduga afoba mi to madudai da miyam da achum wayal ma pibiyo ba aduga thengna election to daida yamna quality leiba qualified oiba Manipur gi afoba tumna chatama same go doba Manipur gi leiriba issue mayam jing je thengna bangam go doba duguma mi sing je madu daida tholakani madugi mohta ai gi lekai da siguma mayam jing je to holaba Manipur onbo poroiba aduna Manipur da lairaba yam leiri aduna onbo poropang ngamgiroi haibaje masi senjau paiba mayam jing na moina sen hurali do madu maral kupsan bayana na ba moi mayam na huran badagi laira boy ba myam jing du da maral sijalak pani aduna laira ba khoi myam pul kan da handakti chap chana thengna ba afaba miut khan ba do tangai phade ba phumjai swai ji thamjai okay am ngai jai oja am phazan thambikrai koi gi election ama lakpa matamda koi gi lekai gi leiriba koi gi club mera pai bi singna lofom thokpa ro sing matang su jana su yam phazana su thambikre adubu lofom thokpa ro sing gi matang da pallaga so si lorak ka doriba sing sina koi gi ro se phazana lorak ka dra loro idra haba gi pot sine uji question je koi gi conflict thokpa gi timing sida jo koi na damak thengna khre koi gi mera pai bi sida su ani thokpa gi pot se damak thengna ba haba tara koi gi MLA gi side ki ama MLA opposed to ba kangu ama du gi mayam su thengna gre but adubu ozana thambiri sam phase 2027 da di aduguma mayam da thadok pira kan ko gi Manipur gi khalla kanda Manipur gi future gi damak da khalla kanda Manipur bu fazana ko gi manglom da puba ngam ga da ba adugum balu chingba ma khakhan ba gi tangai fadaba do le habadani